ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ, шумо нашри навбатии лоиҳаи сирро бидонро тариқи радиои садои хуҷанд гӯш мекунед. бо шумо ҳастам ман Шамсин Наврӯзов. ин навбат мо тасмим гирифтем доир ба мавзӯи фактчек ё худ далилсанҷӣ суҳбат бикунем. имрӯз моро дар ҷаҳони интернет хабарҳои гуногун фаро гирифтааст. то кадом андоза ҳамаи он хабарҳое ки дар сомонаҳову шабакаҳои иҷтимоӣ нашр мешаванд дуруст аст? дуруст ё нодуруст будани ҳамаи ин хабарҳоро фактчек ё худ далилсанҷӣ бо таҳлили амиқ, муайян ва мушаххас мекунад. вобаста ба ҳамин мавзӯъ имрӯз мо суҳбате дорем бо ҳаммуассис ва сармуҳаррири нахустин платформаи далилсанҷӣ дар Тоҷикистон factcheck.tg Ҷамшиди Маъруф. пеш аз ҳама шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. ташаккури зиёд, саломат бошед. нахуст ба таври сода мегуфтед ки фактчек ё худ далилсанҷӣ чӣ аст? аввалан барои таклиф ташаккур Шамсидин. аслан агар ба худи ин мафҳум бингарем, он аз ду гӯем ки реша иборат аст, яъне факт ва чек. агар ба истлоҳи тоҷик гӯем далел санҷӣ, яъне гӯем ки санҷиши далел, яъне санҷиши иттилоот, ки кори асосии он агар барои шунавандаи имрӯза агар ба таври сода бифаҳмонем, яъне санҷиши ин ё он хабар иттилоъ аст. хуб, аслан чӣ боис шуд ки ҳамин фактчек ё худ далилсанҷӣ пайдо шавад? хеле хуб, ин саволе ки ҳамарӯза медиҳанд ва аксар маврид журналистон низ иддао доранд ки он чизи нав нест. воқеан ҳам дуруст аст. аммо чаро пайдо шуд? сабаб ин аст ки ҳар як журналист бояд ҳангоми анҷом додани фаъолияти касбии худ бояд ба чанд нуктаҳои асосие ки барои фаъолияти касбии журналистӣ муайян шудааст онро анҷом бидиҳад. аз ҷумла вобаста ба он масъалае ки яъне санҷиши иттилоъ ё ин ки далел. бубинед ки имрӯз вақте ки ману шумо дар донишгоҳ мехондем, вақте ки ману шумо дар ин ё он идораи васоити ахбори omma кору фаъолият мекардем, сармуҳаррир ё ин ки устодони мо аз мо талаб мекарданд ки ҳар як иттилоъ накам аз 3 сарчашма бояд санҷида шавад. ва дар сурати санҷида шудан тасдиқ ё рад карда, баъд он хабарро шумо мегӯед ки он овоза аст ё рад ё тасдиқ мекунед ки он хабар чӣ аст. ва агар маҳаки асосии онро бингарем, он воқеан ҳам гӯем ки аз ҳамун гӯем ки худи далелсанҷӣ алифбои журналистика аст. алифбои журналистика аст ки яъне бояд ҳар як журналист пеш аз он ки ин ё он хабарро нашру паҳн мекунад, ҳатман онро санҷад. вале мутаассифона имрӯз мебинем ки чунин корро на ҳама журналистон мутаассифона анҷом медиҳанд ва пайдо шудани ин далелсанҷӣ бо ин гуна мафҳум, яъне факт чек, аз ҳамин ҷо манша мегирад ки вақте ки агар ҳар як журналист фаъолияти худашро гӯем ки ба таври бояду шояд анҷом медод, ҳоҷат ба зарурати ин чиз пайдо намешуд. азбаски имрӯз ки хабарҳои ҷаълӣ ё ин ки фейкӣ ва дурӯғ ва дасткоришуда зиёд нашру паҳн мешавад, чӣ дар сомонаҳо ва чӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ва имрӯз зарурат пеш омад ки далелсанҷӣ пайдо шавад. яъне ҳар як иттилоъ бояд санҷида шавад ва сипас барои мардум пешкаш карда шавад. яъне мардум имрӯз ҳуқуқ доранд ва ҳар як аудитория ҳуқуқ дорад ки маълумоти дуруст, саҳеҳро ба даст оварда бошад. яъне аз ин ҷо гуфтан мумкин аст ки гӯем ки боз ҳам имрӯз зиёд хеле маъмулу машҳур шуда истодааст фактчекинг. аз ҳамин нуқтаи назар масалан гӯем ки манша мегирад. хуб, инҷо шумо дар бораи фейкҳо гуфта гузоштеданд. фейкҳо ё худ хабарҳои бардурӯғ барои ҷомеа чӣ хатар дошта метавонад? бубинед ки дар як таҳқиқоте ки худи дар амрико низ ҳангоми давраи пандемия гузаронда буданд, гуфтанд ки масалан хабарҳои фейкӣ бадтар аз пандемияю бадтар аз терроризму экстремизм аст. яъне агар мисоли рӯшанашро бигирем, бубинед ки дар давраи пандемия дар Тоҷикистон вақте ки хабаре баромад ки дигар орд дар мо ворид намешавад, ҳама чиз ки мешавад, бубинед ки дар
бозорҳо одамон рехтанд, одамон баромаданд, яъне ба худ захира карданд, равған хериданд, орд хериданд, бо ҳазор як чизҳое гирифтанд ки мабодо масалан аз ин чиз бебаҳра намонем. ва вақте ки диданд ки як муддати муайян ки гузашт, диданд ки ҳама ҷо тинҷ аст, ором аст, ҳамон чизҳо фурӯхта шудааст, мо чӣ кор кардем? Яъне овозаи сунъиро худмо паҳн кардем, нархро ба таври сунъӣ бардоштем, худмо бо нархи сунъӣ бардоштамон рафта онро бо нархи гарон харидорӣ кардем, пас хона овардем, бисилинга нигоҳ кардем ки ҳеҷ кас харидорӣ накард, яъне дар берун масалан ҳама ҷо гӯем ки ором аст, боз дубора баровардем, уна бо нархи арзон фурӯхтем. яъне ба ҳама ин чо кардем? Ба киссаи ҷайби худамон зарар расондем. Аз чанд ҷиҳат? ба ҳамин хотир масалан ин яке аз мисолҳои кӯчактарине ки бояд масалан ахбор барои афкори ҳар як нафар аст ки дар сурати паҳн шудани як хабари бардурӯх метавонад шуд. Ё ин ки гуфтам мугнен соли 2008 дар Хуҷанд вақте ки овозае паҳн шуд ки замин меҷунбад, ҳама баромаданду аз хонашон дар теги кӯҳи муғул рафта истоданд, гӯё ки дар он ҷо намеҷунбида бошад. яъне аз хона бирун шуданд ва гуфтанд ки ҳоло он ки масалан ягон дастгоҳе дар шароити кунунӣ пайдо нашудааст ё ихтироъ нашудааст ки ин иқтидори масалан заминҷунбиро яъне маълум кунанд ки кай меҷунбад ва чанд балл меҷунбад. ҳоло ягон дастгоҳи гӯем ки санҷиши замин масалан ки кай ҷунбиданаш дар кор пайдо нашудааст. агар пайдо шуда бошад шояд ман надонам, лекин дақиқан дар ҳоли ҳозир гуфта метавонам ки чунин асбобе вуҷуд надорад ки яъне пешгӯӣ кунам, мисле ки масалан обу ҳаво, мисле ки масалан заминҷунбӣ дигар чизҳое ҳастанд. яъне назарияҳо ҳастанд, аммо дақиқ гуфтан ин чизи мушкил аст. ба ҳамин хотир агар вақте ки хабарҳои фейкӣ зиёд нашру паҳн мешаванд, он метавонад ба ҷомеа хатар овард. яъне дар натиҷаи масалан пайдо шудани ин гуна хабарҳо, яъне дар ҷомеа ҳар гуна ваҳм, воҳима, тарс, ҳаросҳо пайдо мешавад, ки мисолаш ҳамин дар даври пандемия ҳангоми харидорӣ кардани якчанд масалан маводи озуқаворӣ буд. хуб, ташаккури зиёд. хуб, имрӯз мо мебинем ки дар ҷаҳони интернет нафаре нест ки масалан ворид нагашта бошад ва ҳама рӯза ҳар як нафар ба сомонаҳои иҷтимоӣ масалан аз интернет истифода мебаранд ва табиист ки дар ҳамин сомонаҳои интернетиву шабакаҳои иҷтимоиву мессенҷерҳо масалан ҳар гуна хабарҳо ҳастанд. хуб, қисме ҳастанд ки ба он бовар мекунанд ва қисме дигар аз он масалан бовар намекунанд. хуб, ҳамин ҷо мегуфтед ки сарчашмаи ҳамин фейкҳо дар сомонаҳои иҷтимоиву дигар масалан сомонаҳо киҳо буда метавонанд? дар мисоли он ки киҳо буда метавонанд, инҷо мушаххасан чизе гуфтан мушкил аст. ба кадом хотир? ба хотири он ки вақте ки агар сомонаи моро шумо назарандозед, масалан баъзе аз фейкҳо аз забонҳои масалан инглисӣ, масалан ба русӣ, аз русӣ ба украинӣ, аз украинӣ ба қазоқӣ, баъд дигар шуда масалан дар Тоҷикистон омада мерасаванд. ва ман гуфта метавонам ки он нафароне ки ин корро мекунанд, он нафароне ҳастанд ки масалан онҳое ки ба ҳамин кору фаъолият шавқманд ҳастанд, мехоҳанд ки бо ҳамин шаклу шева маблағ кор кунанд, мехоҳанд бо ҳамин шаклу шева одамонро масалан фиреб диҳанд, мехоҳанд бо ҳамин шаклу шева ба сомонаи худашон одамонро ҷалб кунанд, айсоби одамон масалан онҳоро фиреб кунанд. лекин инҷо вақте ки хабарҳое ки пайдо мешавад, хабарҳои ҷалиёе ки фейкӣ ки пайдо мешавад, мақсадаш яъне гӯем ки гумроҳ кардани мардум аст. яъне он чиз фейк ин чи аст? Он чизе ки аслан чизи набуда, дурӯғ аст. дурӯғ ҳаст фейк аст. ин ҳарду чизи дигар аст. дурӯғ ин иттилоое ки ба шакли гӯем ки искажонне ё ин ки гӯем ки ба таҳриф шуда, ба шакли таҳриф шуда ҳаст. яъне маълумот ҳаст, аммо ягон қисмати он таҳриф шудааст. фейк чи аст? фейк он иттилоое ҳаст ки аслан вуҷуд надорад. масалан гӯем ки дар як утоқи кории хони чордевораи савет мешинеду як чиза фикр мекунеду, ҳамин чиза шумо худатон чизи набударо истеҳсол мекунед ё аксе ки аслан вуҷуд надорад онро фотошоп мекунеду нашру паҳн карда ва мардумро гумроҳ мекунед. ё фалони бо фалони масалан вохӯрд, аслан он чунин акс вуҷуд надорад, лекин бо як аксе ки масалан чунин, як мисоли аксе ки агар гӯем ки соли 2016 агар вақте ки дар интихоботи президентии амрико байни Дональд Трамп ва
هیلاری کلینتون که وقتی که صورت میگرفت در یک عکس پهن شد که در همونجا مثلا گویا که هیلاری کلینتون با تروریست رقم یکم اسامه بن لادن مثلا وخوردگی است. بعد وقتی که اون عکس وقتی که نشر شد کارش رو کرد به قول گویم که یک چند فایزی معین آبروی خود هیلاری کلینتون پس شد و سپس معلوم میشود که اصلا با اون نفر وخوردگی نیست بلکه با یک نماینده گویم که پارلمان یا اینکه حکومتی خودی هندوستان وخوردگی است. هندوستان یا پاکستان بود شاید اشتباه کنم. یعنی ببینید که عکس ها با این شکل و شیوه هم پهن میشوند و مردم رو به گمراهی میبرند. یعنی با ساختن با مثلا یک حرفی رو مثلا چیزی نبوده رو بافتن، این چیز یک فیک است که اصلا وجود نداره و تخیل یک نفر یا یک گروه معینی هست که میخواد که به طور هدفمندانه یک مخصوص اودیتور رو به گمراهی برد. دروغ باشد اگر خبری که هست وجود دارد اما به شکل تحریف شده پیشنهاد کرده می شود که شاید در اونجا بعضی از رقم ها شاید بعضی از گفتارها تغییر داده شده باشند. خب تشکر زیاد. اینجا بعضی نظرها هستند که شناخت خبرهای فیکی یا که دروغی تنها به ژورنالیستان خاص است. آیا این در حقیقت چنین است؟ مثلا بغیر از ژورنالیستان، کارمندان وسایل اخباری و دیگر شهروندان عادی برای آنها ضرور نیست؟ ببینید شاید یک زمان چنین اگر این سوال رو گوییم که در عصر 20 آغاز عصر 20 یا مثلا میانه های عصر 20 اگر این سوال رو مطرح میکردیم احتمال درست میشد، چون که اساسی مثلا پهن کننده خبرهای ژورنالیستان حساب میشدن و امروز که مثلا تکنیک و تکنولوژی ترقی کرده و شبکه‌های اجتماعی خیلی ترقی کرده سند میان مردم نظر به دیگر وسایل اخبار عامه الکترونی امروز شبکه‌های اجتماعی که از گوییم که از سرچشمه‌های اساسی اطلاعات محسوب میشوند، فکر میکنم که مثلا امروز نه تنها ژورنالیست، امروز هر یک کاربری مثلا شبکه‌های اجتماعی میتواند پهن کننده این یا خبر باشد و وقتی که مثلا تجربه خودی دلیل سنجی نشون میدهد که نه همیشه اطلاعی که پهن میشد امروز در شبکه‌های اجتماعی سرچشمه میگیرد مثلا سرچشمه اساسی این ژورنالیستان باشند، چون که ما بارها خبرهای پهن کردیم مثلا نشر کردیم که آنجا مثلا سرچشمه اساسیش نه ژورنالیستان. مثال روشنش اگر مثلا مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان رو بگیریم، خبرهایی که پهن شدن هم از جانب قرقیزستان و هم از جانب مثلا تاجیکستان، اون خبرهایی که پهن شدن بیشترش مثلا گوییم که کاربران شبکه‌های اجتماعی بودن. اینها یعنی مردم عادی مثلا بعضی با پهن کردن این یا اون خبرهای فیکی یعنی مناقشه رو باز هم وخیم‌تر می‌کردن، وزین‌تر می‌کردن. یعنی این از اینجا سرچشمه میگیرد که کاری ژورنالیست نیست، بله هست بودن حالتایی که مثلا خود ژورنالیستان نیز از جانب تاجیکستان و از جانب قرقیزستان نیز بعضی از خبرها رو نیز مثلا پهن کردن، خبرهای گوییم که برای گوییم که دروغ یا اینکه در شکل تحریف پیشنهاد شده یا اینکه خبرهای دستکاری شده پیشنهاد شدن، لیکن اکثریتش رو اگر نگاه کنیم مثلا کاربران شبکه‌های اجتماعی بودن که هر گونه عکس نوارهایی که با مناقشه مرزی همون لحظه این دخل نداشت یا اینکه به مناقشه دخل داشت اما به اون مناقشه حاضر نه، مناقشه هایی که سالهای قبلی بودند و برای امروز نشر کردند، یا اینکه عکس های استفاده کردند که مثلا از جانب قرقیزستان بعضی عکس هایی که اصلا به مناقشه بین تاجیکستان و قرقیزستان دخل نداشت اونا گرفتند و مثلا از یک کشور آذربایجان و ارمنستان و دیگر جاها گرفته بعضی عکس‌هایی که خانه‌ها ساخته بودند و کودک‌ها مثلا ساخته بودند اون عکس‌ها استفاده کردن که مثال روشنش هر کس میتواند از سامانه ما factcheck.tg باز مثلا مفصل‌تر خوانده هم میتواند معلومات گرفته میتواند. یعنی که در برابر اون که مثلا کاری ژورنالیستان است، البته کاربران عادی اینترنت هم باید که همین نوزگاهش دانند. امروز هر نفری که مثلا امروز در شبکه‌های اجتماعی کاربر هست میتواند سرچشمه اطلاع هم باشه. بله. کسی که نباشد که امروز یک خبر رو مینویسد یا یک عکس رو میگذاره یک نواری رو میگذاره، میتونه سرچشمه اطلاع همون نفر باشه که در اساس اون میتونه به ژورنالیست اون رو گرفت پیگیری کرده وسیع‌تر شرح دهد یا اینکه باز تحقیق کرده اون رو میتونه باز هم گشاده‌تر برای اودیتور پیشکش کند.
خب تشکر زیاد. خب شنوندگان عزیز، ما صحبتی داریم با هم‌مؤسس و سرمحرر نخستین پلتفرم دلیلسنجی در تاجیکستان factcheck.tg جمشید معروف. خب اکنون درباره آن صحبت میکنیم که در ولایت سوخت عمان در سمت دلیلسنجی مثلا همچون راهبر کار و فعالیت میکنید و درباره همین سمت فعالیت خودتون صحبت میکنیم که امروز چی کارها کرده استید و آن کارهایی که شما میکنید امروز چی نتیجه داده استودن در سمت دلیل سنجی؟ خب تشکر زیاد. اولا مثلا گفتم ممکن است که ما سال 2018 تأسیس یافتیم سامانه ما و مقصد اساسی تأسیس دادن این گوییم که پلتفرم یا اینکه میدان یا پایگاه به اون خاطر است که یعنی سنجیدن هر گونه خبرهایی که امروز در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌ها و اظهارات شخصانی منصبداری که مثلا امروز در گوییم که سامانه و اینکه آژانس‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی پیدا میشن سنجیدن آن هست که ما می‌خواهیم که برای اودیتوریا مواد سنجیده شده را پیشنهاد کنیم. آن موادی که مثلا وقتی که مورد سنجش قرار گرفت اگر حقیقت است حقیقت میگوییم، دروغ از دروغ میگوییم و فیک است فیک است یا اینکه دستکاری باشه دستکاری شده میگوییم. این همش در اساسی منبع‌های باز یا اینکه رسمی، یعنی ما از خودمون نشسته کشف نمی‌کنیم یک این سخن رو. ما در اساسی در تکیه به منبع‌های رسمی که هم داخلی و هم برون مرزی، مثلا هم منبع‌های رسمی تاجیکستان و هم منبع‌هایی که بیرون از کشور جای دارن. مثلا اگر گوییم که یک مسئله رو اگر ما مورد سنجش وابسته به اقتصادیات باشد و آن رو ما از سامانه بانک ملی تاجیکستان بسنجیم، حتما آن رو از سامانه بانک جهانی نیز میبینیم. یعنی در قیاس میبینیم که دو مثلا پلتفرم هایی که یا سامانه های رسمی که کشاده هستند که مورد سنجش قرار داده برای مردم پیشکش میکنیم. و در برابر این ما علاقه در سامانه ما بعضی از درس های آموزشی نیز گذاشتیم که مردم توانند که از اون درس های ما استفاده کنند. یعنی نشسته ما رو انتظار نشوند که کی مثلا گروهی دلیل سنجان یگان مواد رو مورد سنجش قرار میدهد و برای ما پیشکش میکند، بلکه ما از همون ابزارهایی که یا اینسترومنت های دلیل سنجی که امروز داریم و مورد سنجش قرار میدیم این یا اون خبر رو حتما در گوییم که سامانه ما نیز جای دادگی هستیم که هر نفر میتواند از سامانه ما دیدن کرده با آموزش خودش مستقلانه میتواند این یا اون خبر رو مورد سنجش قرار داده در صحیفه اجتماعی خودش گذارد که این هم که اون نفر نیز چند اگر دوست داشته باشه اون دوستان او نیز با خبر میشه. هدف چی است؟ هدف این است که پست کردن موج خبرهای فیکی و دروغین است که یک گروهی فکت چک نمیتواند که همه این رو پیشگیری کند یا اینکه پست کند و ما از این با این اینسترومنت ها تقسیم کردیم میان مردم در در سامانه همون که دیگران نیز از اون واقف باشند. و دیگر اینکه برای بیخطری نیز مثلا چند نوارهای آموزشی داریم که مردم هنگام کار در شبکه‌های اجتماعی از کدام مثلا برای تامین بیخطری خود کدام مثلا نکته ها رو باید بدانند جای داده هستیم و هر گونه بازی های دیگری مثلا برای شوقمندی اونها نیز جای داده هستیم که تا مردم از اون بخور. اکنون تا کجا اون را کی استفاده میکند، اون را مورد کاربری قرار میدهد، این دیگر مسئله است. وظیفه ما پیشنهاد کردن است. در برابر این ما برای یک گروه نفرانی که هم بلاگ نویسان و هم ژورنالیستان و هم فعالان جامعه شهروندی سالیان زیاد است که از 2018 به این سو ما مثلا سلسله ترینینگ ها گذرانده استادیم. چند نفر رو آموزندگی هستیم که میبینیم که امروز اونها بعضیشان در همچون به حیث ژورنالیست در آژانس‌های اطلاعاتی کار و فعالیت میکنند و هنگام تهیه این یا مطلب هایشان با گوییم که قالب‌های دلیل سنجی حتما تکیه میکنند. بعضی از نفران کاربران علاهیده اجتماعی هستند که میبینیم که در صحیفه هاشون یک مواد رو مورد سنجش داده قرار داده آن رو میگذارند. این برای ما کفایه است که یعنی اونها از گوییم که تجربه‌ای که اندوختن در همونجا استفاده میکنند. برخی نفران دیگر گم شده هستند، شاید برای اونها ضرورت ندارد، اما برای امروز فکر میکنم که دلیل سنجی برای همه نفران ضرورت است. چرا؟ چون که امروز در شبکه‌های اجتماعی
ҳамчунон хабарҳо паҳн мешавад ки мутаассифона ҳақиқатро аз дурӯғ ҷудо кардан хеле мушкил шудааст ва на ҳама медонад ки кадомаш дурӯғ кадомаш рост аст ва донистан барои чӣ зарур аст чунки шумо метавонед ин ё он хабаре ки пайдо шуд пеш аз он ки бовар кунед пеш аз он ки тақсим кунед барои каси дигар пеш аз он ки масалан сари он андеша карда нагардед шумо медароед масалан онро месанҷед барои худатон маълум мекунед ки ақаллан он дурӯғ аст ё рост баъд метавонед агар ки зарурат ки омад шумо метавонед дар саҳифаи худтон гузориду гӯед ки дӯстон ин хабари дурӯғ аст бовар накунед бо ин шаклу шева метавонад ки чанд нафари дигар аз он бохабар шавад яъне баъзе хабарҳо ҳастанд ки то мо омада намерасанд мардум паҳн шаванд мо бисёртар ба он хабарҳо таваҷҷӯҳ мекунем ки барои мо равон мекунанду мепурсанд ки ҳаминро мавриди санҷиш қарор дед ё ин ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинем ки мавриди хеле комментҳои зиёд мешавад мардум хеле онро тақсим мекунанд мо онро мавриди санҷиш қарор медиҳем баъзе хабарҳо то мо нарасида гум мешаванд мисол ё мо мебинем ки кадоме аз хабарҳо бояд ки мо талабот зиёдтар медиҳем ки онро мавриди санҷиш айни ҳол дода бошем ки фикр мекунам ки ҳастанд нафароне ки имрӯз бо ин кору шева машғул ҳастанд ҳастанд нафароне ки масалан то ҳол ба ин гуна хабарҳои гӯем ки ба қавли фейкӣ мутаассифона то ҳол бовар мекунанд дар саҳифаҳои худашон мегузоранд тақсим мекунанд ва дигаронро низ масалан бо ин гуна хабарҳои фейкӣ масалан гумроҳ ҳам мекунанд ташаккури зиёд. Хуб, умуман дар фаъолияти кории шумо буд ҳолатҳое ки масалан шумо ягон хабареро гирифтед мавриди санҷиш қарор додед ва дурӯғ ё фейк будани онро муайян кардед ва аз ҷониби ҳамон муаллифони хабар вокунишҳо шуда бошад. Ҳамин хеле ҳолатҳо ҳам буд дар фаъолияти корӣ? Вокуниш ҳама вақт буд, ҳаст ва мемонад, чунки фикр мекунам ки ин чизи барои мо чизи маъмулӣ ҳаст. Чунки хоҳ нохоҳ вақте ки як нафарро масалан маводашро мавриди санҷишкӣ қарор медиҳед, ҳатман як нафари дигар нигаронӣ мекунад ва мехоҳад ки аз обрӯву эътибори худаш масалан гӯем ки ҳимоя кунад. Аммо дар ҳар сурат дар ҳар як маводи мо дар зираш ва вақти чунин баҳсҳо мо мегӯем ки агар шумо вобаста ба маводе ки мо пешниҳод кардем розӣ нестед ва ҳукмномаи мо ё ин ки хулосаи мо шуморо қаноатманд намесозад ва бовар доред ки масалан хабаре ки мо мавриди санҷиш қарор додем он нодуруст санҷида шудааст, шумо метавонед барои мо ҳақиқати худатонро бо факту рақамҳои дақиқ пешкаш кунед. Мо дида мебароем агар воқеан шумо ҳақ ҳастед, мо хулосаи худамо ё ҳукмномаи худамонро тағйир медиҳем. яъне ин гӯем ки талаботи асосии далелсанҷии мо аст ки дар сурати пешниҳод кардан ва иштибоҳ кардани масалан дастаи мо омода ҳастем ки онро дигар кунем. Мо ҳам инсон ҳастем, мо ҳам метавонем хато кунем, лекин дар ҳоли ҳозир аксар баҳсҳо ба он шаклу шева сурат мегирад ки иштибоҳ кардед онро ҳатман дигар кунед, аммо вақте ки мепурсем ки далели худатонро биёред, мутаассифона мо далелие ки масалан ё хандаовар ё далеле ки умуман аслан далели ягон далели гӯем ки қотеъро масалан ба даст намеорем ва дигар карда наметавонем. ҳар нафаре ки масалан мехоҳад ки баҳс кунад ё чӣ кунад, мо омодаем ки бо баҳси гӯем ки аз ҷиҳати фактологӣ бояд бошад, яъне бо пешниҳод кардани факту рақамҳои дақиқ. Лекин дар баробари он ки онҳое ки чунин чизро пешниҳод намекунанд, фактҳои дақиқро баръакс барои бо хейтҳо, яъне ки суханҳои бо суханҳои адоват, нафратангез суҳбат мекунанд. Шумо хато карде, шумо фалон, бисмадон, таҳқир, маломат. Мо мегӯем хоб мушкил нест, пешниҳод кунед. Мо метавонем ки агар ки пешниҳод ки накардед, пас байни ману шумо баҳс тамом аст. мо шуморо блок мекунем ё дигар бо ин гуна шева худро масалан расво накунед ё ин ки бо мо чунин шева ба баҳс надароед. Агар баҳс карда намешавед, бо факту рақам баҳс кунед. Агар надоред, пас ҳоҷат барои баҳс кардан нест. Ташаккури зиёд. Бубинед, имрӯз масалан ҳама рӯза мо дар интернет бо хабарҳои масалан гуногун рӯбаро мешавем. Албатта хабарҳое ҳастанд ки масалан дурӯғину фейкин, аммо новобаста аз он ки ҳамин гуна хабарҳо зиёд ҳастанд, ҳар як нафар корбар онро дар омода мутолиа мекунад, мехонад ва ана камон мавзӯъҳое ки масалан нигаронкунанда ҳастанд, масалан
نه همش موارد تحلیلی مثلا فکت قرار میگیردن. عموما بدمید معین میکنیم که همون کاربر عادی اینترنت وقتی که با همون خبر روبرو میشود میخواند از کدام زاویه باید که معین کند که آن چیز دروغ است یا اینکه فیک است؟ چخیل باید شناسد همون خبره؟ خب تشکر زیاد. ببینید، اول اینکه وقتی که شما خبر پیشنهاد میشد شما باید بدونید که سرچشمه اون خبر کی است. کی است یا چی است؟ یا گوییم که اگر یک نفری شخصیت معلوم باشد باید اون اول دانستن که پهن کننده اون خبر کی است. دیگر نفر باید که ما دونیم که اون سرچشمه مثلا سامانه باشه، سامانه‌اش باید بکوبه. خب دوم جهت مؤلف گفتیم. مؤلف کی است؟ اون آدمی زنده است یا مرده است؟ چون که امروز در شبکه‌های اجتماعی خیلی گوییم که اکانت هایی که گوییم که فیکی هستن یا اکانت های نفرون پهن میکنن که اصلا زنده نیستن. ما باید مؤلف معلوم کنیم که اون مؤلف کی است، ژورنالیست است، بلاگ نویس است، نویسنده است، کی است که اون خبر رو پهن کرد. اگر سامانه باشد ما باید سامانه رو باید سنجیم که اون سامانه کی است. یعنی در بخشی گوییم که الهیده در آمده ده ممکن است که سامانه که اون سامانه در کجا به قید گرفته شده است، در تاجیکستان باشد از جانب کی به قید گرفته شده است، هدف این سامانه چی است، چی میخواهد، آیا این سامانه چگونه خبرها رو نشر و پهن میکند. ما باید دانیم که فعالیت اساسی چی است، خبرهای تحلیلی است یا اینکه خبرهای فیکی است پهن کردنش، یا کارش همین چیز است. مثلا یک سامانه هست نامش از یادم رفت، فعالیت اساسیش از حجو و مطالبه عبارت است. وقتی که بعضی از همون سامانه وقتی که بعضی از مطلب‌های نشر میکند، سامانه‌های گوییم که آژانس‌های اطلاعاتی با نفوذ نیست به اون تکیه میکنند. لیکن وقتی که وای در همون آیین‌نامه‌اش است که گفته است که مثلا هر خبری که در سامانه ما نشر و پهن میشود اون حجو است و مطالبه است و بس، باقی چیزی نیست. یعنی هر چیزی که در اونجا نشر میشه اون چیزی برای خنده است، هرچند از روی واقعیت پیشنهاد میکنن، پس در تکیه کرده اون رو همچون راستگونه پیشنهاد کردن خطا است. چون که فعالیت اساسی اون سامانه گفته شده است که هر مطلبی که در این سامانه شما میخونید حجم مطالبه است و بس. یعنی فعالیت اونها همین است. وقتی که این شما در همون درباره این سامانه نمیدونید و شما به گرفته تکیه کرده همچون خبری راستگونه پیشنهاد میکنید، پس علاقه مسئولیت به گردن اون سامانه نیست، پس مسئولیت به گردن خود اون نفری که به اون تکیه کرده است. خود سامانه باشه، خود شخصیت الهیده باشد، چون که وای نگاه نکرده اون رو همچون پیشنهاد که یادم اومد این سامانه نام داره سامانه پانوراما که این سامانه فعالیت اساسیش همین یک مثل که ما یک نشریه بود خورپشتک بود، یعنی گوییم که حجوی چوب میکرده فلتون و پامفلت و می چیزها را. الان کنم ببینید که یعنی گفتیم که امروز باید سرچشمه رو ببینن، مؤلفش کیست باید ببینن. در خبر اگر سلکه ها باشد یا که پیوند یا اینکه لینک هایی که هستن باید اون در آمده ببینن که همون این سامانه به کدام سامانه تکیه کرده است، آیا در اون سامانه رسمی چون این خبر وجود دارد یا نه. چون که ما بعضا وقت تکیه میکنیم در تکیه به سامانه فلان گفته میبینیم که همون سامانه همون سلکه تا کجا فعال است. مثلا دیگر اینکه ما باید دانیم که اون شوخی است یا نه. شاید ممکن اون کس برای شوخی چنین خبر رو نشر و پهن کرد، احتمال ما ممکن ندانیم. و همچنین در برابر اون که ما باید که این چیزها رو دانیم، ما باید دانیم که خبر در کجاها نشر و پهن شده است. یعنی خبر بعضا میشد که خیلی زیاد پهن میکنن، یعنی دیگر سامانه های الटरनेटिव رو باید دید که اونجا پهن کردن یا نه. مثلا بعضی خبر میبینم میگم که فلانی هم خیلی گفته است. اگر سخن درباره تندرستی باشد ما باید دانستن ما دکور که سامانه وزارت تندرستی در این باره یک چیز نشر کرده است یا نه. یا اگر درباره سخن درباره معارف باشد هم بسیار وقت میگم که تعطیل تا فلان روز تمدید میشده است. امسال وقتی خنکی ببینید چه خیلی شد، تعطیل تا این روز بشه تا فلان سنه بوده است تا این بسمدانه بوده است. وقتی که میبینید که سامانه خودی وزارت معارف چی میگوید، یگانه منبع اساسی اون وزارت معارف میشه، نه شخصیت‌های الهیده، نه وسایل اخبار عامه. چرا؟ چون که وسایل اخبار عامه نیست در تکیه به وزارت معارف این خبر رو میدهد. برای اون وقتی که حتی وزارت وسایل اخبار عامه چون این خبر رو میدهد، باید گوش کرد که در تکیه به کی میدهد. اگر وزارت معارف است پس به سامانه وزارت معارف درآمد دیدن که تا کجا همین وسایل اخبار عامه درست خبر رو میدهد.
یعنی این نکته اساسی است که ما باید هنگام به دست آوردن این یا آن خبر به همین نکته هایی که من ذکرش کردم در بالا باید اهمیت دهیم. خب تشکر زیاد. در فرجام برنامه بیاید توصیه شما رو گوش میکنیم برای شنوندگان جهتی امین بودن از خبرهای دروغین و فیکی. تشکر زیاد شمس‌الدین بار دیگر برای دعوت و گمان میکنم که آنهایی که ما رو میشنوند معلوماتی که ما اینجا موردی بررسی قرار دادیم و ارائه کردیم از منفعت خالی نخواهد بود و برایشون شاید بعضی از معلوماتی که دادیم کمک خواهد کرد. اما من فقط برای امین بودن قبلا که توصیه که دادم حتما باید که رعایت کنن. با اون خاطر است که مثلا امروز در شبکه‌های اجتماعی هر چیزی که نشر و پهن می شود نباید باور کرد. چرا وقتی که ما اگر از کمتر قفاتر نگاه کنیم اگر میگفتن که مثلا در گازیتا چنین خبر برآمد یعنی راست است، یا بدتر میگفتن میگفتن که یا در رادیو شنیدم یا در تلویزیون چنین خبر برآمد یعنی راست است. امروز چی؟ امروز میگن که من در اینترنت دیدم و راست است. به خبر از اون که امروز در اینترنت نیست مثلا پایگاهی است که موثورش خیلی زیاد است. بعد از موثور اون خبری درست رو باید پیدا کرد، چون که در اینترنت نیست خیلی زیاد خبرها نشر و پهن میشن که به همه اون باور کردن نشاید. چون که و کسانی که امروز میگن که در اینترنت چون این گپ برآمد و راست است، احتمال راست باشد احتمال دروغ باشد. برای این باید که آن را مورد سنجش قرار داد. برای مورد سنجش قرار دادن باید از تفکر انتقادی نظر کرد. تفکر انتقادی چی است؟ یعنی هر یک خبری که امروز نشر و پهن می شود شما باید از زاویه به خودتان سوال گذاری مثلا نظر کنید تا کجا همین خبر درست است، هدف این خبر چی است، پهن کننده این خبر مقصدش چی است. وقتی که شما به خودتان سوال ها می دهید، وقتی که شما مقصدی از سوال ها می خواهید که برای قانع گردانیدن طلبات اطلاعاتی خودتان عمل میکنید، پس شما می توانید برای خودتان خبرهای سره را ناسره مثلا جدا کرده باشید. چون که وقتی که اگر چونی حالت که کار رو نمی کنید، پس شما به هر گونه خبری که امروز در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نشر و پهن میشن به همش باور کرده و زندگیتان رو تمام از خودی فیک ها میسازید. و اگر چنین که نباشه من تمنا میکنم که شما باید از نقطه نظری تفکر انتقادی برای امین بودن مثلا شما همیشه برای خودتون سوال گذاری کنید و کوشش کنید که پیش از نشر و پهن کردن این یا اون خبر حتما آن رو سنجید. اگر سنجیده که نتوانید به اون نفرانی که شما باور میکنید و میشناسید به اون نفران روان کنید، مثلا به پلتفرم ما factcheck.tg یا به ژورنالیستان یا به اون نفرانی که از شما بهتر و خوبتر در وسایط گوییم که تکنیکی خیلی از شما خوبتر هستن، به اونها روان کنید تا اونها مورد سنجش قرار ده برای شما پیشنهاد کنند که این خبر تا کجا واقعیت دارد. تشکر زیاد برای اشتراک و یک صحبتی صمیمی. تشکر زیاد میگم برای شما. سلامت باشید. شنوندگان گرامی، شما نشر نوبتی لوحه سیرو بیدانро طریقی رادیوی صدای خوجанд گوش کردید. همصحبتی ما بودند هم‌مؤسس و سرمحرر نخستین پلتفرم دلیلسنجی در تاجیکستان factcheck.tg جمشید معروف. یک تمی آخر شب خونم سونی بریده کن. شنوندگان عزیز، خاطررسان میکنیم که مواد مذکور با کمک مردم امریکا که از طریق آژانسی ایالات متحده امریکا اوید به رشد بین‌المللی رسانده میشود و در چارچوبه لایحه مدکم که از جانب اینترنیوز با دستگیری مولوی یوسید عملی میگردد آماده شده است. شرکت تلویزیون و رادیوی صدای خوجند برای محتوای برنامه مسئول بوده، شرط نیست که آن موقع یوسید یا حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس نماید. تمام.